गोयची धूव अर्चिता सिद्धांत शिरोडकरान राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग सर्तीत पदक मेळयला। राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग सर्तीत पदक मेळोवपी अर्चितान गोयचे पयली चली म्हणून नामना जोडल्या। ओडिसांतल्यान भुवनेश्वर शारांत सुरू आशिल्ले राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग सर्तीत अर्चितान ब्रॉन्झ पदक मेळयला। अर्चिता सिद्धांत शिरोडकरान 45 सर्तकां भितर 79, 82 आनी 84 किलो उखलून जैत जोडले। 16 वर्साच्या अर्चितान राष्ट्रीय सर्तीत दुसरे फावट वांटो घेतलो। अर्चितान गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा वेटलिफ्टिंग असोसिएशनाचे जयेश नायक हांचे उपकार आटयले। राष्ट्रीय पदकां मेळयले म्हणून ताणें आपल्या आवय बापायकूय ताचें श्रेय दिलां। And there you go, then Archita gets the first attempt right here in the clean and jerk. 79 kgs for her. Here we go then, 82 kilograms. Attempt number 2. And getting that right there, 3 white lights. Good lift that's been called for Archita. There we go then. Archita Shirodkar, she gets that good lift there in her last and final attempt. There you go, making sure the first attempt is right. Make sure she's standing. And then from here on, there you go, attempting to push it above her head. Nicely done. Silver medal goes to Sushma Devi of Uttar Pradesh. Congratulations.